आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवी पाउ पाजरी अहनबदा मरुइबा पाउ सेक्यूरिटी फोर्सना तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा थिहुंबगी थबक जाथबदा यामलबा खुजुखुलाई कया फागतले सेनापति जिला की लियांगमई तफौ अमसुंग कुकी तफौगी मरक्ता ngasi ayu anganbada sakangdabasingna yum khara mai tharamle सेनापति जिला डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल एड स्कीम चटनबा हौरगनी गृह मंत्री अमित शाह नंगसी न्यू दिल्ली नुमित निनी सुबना चथगदबा मापन सुबा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस हौदोखरे अमिसुंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल नुमित निनी की खोंगचट्टा ngasi चाइना दा थुंखरे सेक्यूरिटी की अपुनबा कांगबो अमनंगसी कांगपोकपी जिला की जे सोंगतुल खुंदा थिहुंबगी थबक जाथबदा यामलबा खुजुखुलाई कया फगतले पुलिस की पाउनहाई अककनबा पाउ अमा फंगबदगी सेक्यूरिटी फोर्सना जे सोंगतुंदा थिहुंबगी थबक जाथबदा यामलबा खुलाइसिंग अदु फगतखिबनी खुलाइसिंग अदुगी मनुक्ता कंट्रीमैट 12 बोर्ड नोंमई अनि कापा यारिबा नोंमई मरु लिसिंग अमा चनी कुनमंगा चार्जर यावबा वायरलेस सेट तरो गोल्डन एडलर टेलीस्कोप अमा अमसुंग बुलेट प्रूफ जैकेट 19 यावरी सेक्यूरिटी फोर्सिंग अदुना खुलाइसिंग अदु पुदुना थोरकपा मतमदा माइकई अदुमदा लेरिबा मियाम मरु ओइना नुपीसिंगना खुलाइसिंग अदु पुबा यारोय हाइना लपि थिंकी अदुमैनमक सेक्यूरिटी फोर्सना इरांग अदु लक्सिनकी अमरोमदा कक्जिंग पुलिस कमांडो की कांगबुना थिहुंबगी थबक जाथबदा इम्फाल ईस्ट की कियांगई अवांग लेकाइदगी आरपीएफ पीएलए की मियोय अमा मसागी युमदगी फारे फारबा मियोय असिदगी खुजुखुलाई कयामरुम फंकी खुलाइसिंग अदुगी मनुंगदा एके राइफल अमा एसएमजी कार्बाइन अमा तोंगान तोंगानबा नोंमई की मैगजीन मापन नोंमई मरु साटेट कुंठा तरेट अमसुंग बुलेट प्रूफ जैकेट अहुम यावरी इम्फाल वेस्ट पुलिस कमांडो नंगरांग मोइदांगपोक मनिंग लेकाइदा अचत ओक्सिंग सेक तोबदा मियोय अमा .32 की मरु मरी यावबा पिस्तोल अमगा कोनना फारे फारबा मियोय दु को कैथल लाइस्रम लेकाइदगी नि हाइदे माकी मथक्ता मखा ताबा आइन की ओइबा थबक लौखटनबा तिजिनबगी थबक चथरी सेनापति जिला की लियांगमई तफौ अमसुंग कुकी तफौगी मरक्ता ngasi ayu anganbada yum kharamai tharamle haidi thaudo aduda 9 mr की अकोइबदा लेबा युम अनि मैना साखी अदुमैनमक मै अदु कनाना थाबनो हाइबा खंबा ngamdri एखुगी सेनापति पाउमिन हाइ मै चाकपगी थौदौतुगी तुंगदा मफम अदुवाइदा नोंमै कापगी मखोल ताकी जेनबसिंग तानबदा सीआरपीएफ की जवान अमा सोक्तुन हौजिक सेनापति डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा लेकनरी हौजिक मफम अदु शांति ओइरे हाइदि दिमापुर अमसुंग गुवाहाटी की दमक ngasichu बस मंगा विंगर टरेट नुंगथिल पुंग अमदा इम्फाल थादोकरे बस मंगा अदुदा पैसेंजर 183 टरेट अमसुंग विंगर टरेट अदुदा पैसेंजर 138 तोंखी अमरोमदा गुवाहाटी दगी थोरकपा बस सिंगसु इम्फाल दा थुंखरे मणिपुर एनआरसी तौदना मिकोक थिबा यारोय हाइना कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन न चंगसिलकपा खोंजंगी सरुक अमा ओइना ngasi थौबाल कैथेल फंबी अपुनबा इमासिंगना नेशनल हाईवे तंखाई थिंगदुना खोलाव कया लाउखी खोंजंग अदुदा एनआरसी तौदना मिकोक थिबा यारो एनआरसी तौदना भोट तौबा यारोय अमदी अपुनबगी सक्तम काइबा यारोय हाइबा खोलाव कया लाउखी मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की मीटिंग मखादा ngasi यूनिवर्सिटी असिदा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DRR क्लब अमा DRR की स्किल डेवलपमेंट कोर्स अमसुंग अंडर ग्रेजुएट महिरोइसिंग की ओइबा 3 क्रेडिट DRR सिलेबस हांगदोखरे सोशल वेलफेयर विभागना लमदम असिगी सोथरबा मियामगिदमक तुंगान तुंगानबा याइफथौरांग कया पाइखतुना लागली मरक असिदा कनागुंबा मियोय खरना बेनिफिशियरी सिंगदगी लाना सेल लौथोकले हाइबगी पाउ पंगले सोशल वेलफेयर की माइकेदगी याइफथौरांग सिंग असि फंगनबा बेनिफिशियरी सिंगदगी फी लौबगी अयाबा पीबा लेते मरमदुना मियामना अरानबा तौरिबा मियोय सिंग असिदगी चेक्सिन बियो हाइना सोशल वेलफेयर की डायरेक्टर ना अपील तौरी पाउगी मरक थतना अत्यनबा ब्रेक अमा मियाम दा खंगहंजबा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स इम्फाल दा निंगथौकाबा खुदिंगी नुंगथिल पुंग अनि दगी अहुम मखाई फाउबा रेयर डिजीज एंड जेनेटिक्स ओपीडी फंबा हौजरे जिंदा सोइबा लेबदगी हौरकपा लैना सिंग पोकपदगी सोइरकपा मपुंग मरई फारकपदा थिंथबा नत्रगा इमुंग मनुंगी शुरोंदा लौनबा लैना सिंग लई हाइना चिंगनबा सिंगबु खंगदोकपा ज्ञान तामिनबा अमदी तौफम थोकपा थौरम सिंगी दमक मियाम दा लाकपिनबा खंगहंजरी मखा ताबा कुपमरोल गी दमक रेयर डिजीज एंड जेनेटिक्स ओपीडी सेकंड फ्लोर न्यू ओपीडी ब्लॉक रिम्स इम्फाल दा लाकपिनबा निंगसिंगजरी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी
Senapati Jilada Dr. Ambedkar Medical Aid Scheme revised Lisingani Kuntaruk Chanaba Huragani Haina District Social Welfare Office na Lautokre. Scheme asi Kendagi Social Justice Samasung Empowerment Mantralegi Makada Leba Dr. Ambedkar Foundation na Paikalakpani. Scheme asi Makada Schedule Caste Samasung Schedule Tribe Community Singi Marakta Sahi Amagi Imungi Income Lupal Lak Mangaki Makada Leba Amasung Yoibagi Punsi Mangbayaba Anaba Singda Selgi Mateng Pigani. Selgi Mateng Adu Anaba Adu Gilainagi Matung Ina Pigani Haidi. Joint Committee Against the Inclusion of Non-Muslim Member in the Act Workfor Board Manipur gi meeting makada Itihadul Ulama Thobal Mojing na Sinduna ngasi Thobalda miyamna wakat khongchat chatkre khongchat adu khekman amak samdaki hauraga Mojing idikada lamthungpam oiki kongjang adu rasar yakiba singna Workfor Board da non-Muslim hapsilak bayaningde Workfor Board aikoi gini amadi Workfor Board da rajniti tawba yaroi haibina singba warul sing thaba placard sizinaki Kangpok Pisila ki manung chenba sandang senpa marin kunda hausa maring war dance ki matangda numit nipu mangani sumna satharakpa festival kam production ngasi loichinkre Terumatu Rajya Sarkar ki tourism vibhag ki sentang makhada Gulbi Songsong Tribal Cultural Center sandang senba maringna sinduna pangthokpani loichinbagi thoramda kairau Bidhan Sabha Kendra ki MLA Laurembam Rameswar Nipko ki hana ki president ML Medul Sandang Senpa Maring Village Authority ki Chairman Kotang Motil Amadi Kunja Kaya Saruk Yaki Kendra ki Culture Matalagi Cultural Function Production Grant Scheme gi Makhada Repertory for Performing Arts of Manipur na Sinduna Numit Humni Sathagadaba Ahanba Festival of Manipuri Drama Isingani Kuntarok for Creative Directors ngasi hudokre Imphal gi Romahal Theatre da pangthokki ba hudopagi thoram atuda Eastern Zonal Cultural Center Kolkata gi Board of Governor Member Buddha Singh Tham Romahal Theatre gi Vice Chairman Loitongbam Brajamohon amati Manipur University of Culture gi Assistant Professor Dr. Makon Mani Mongsaba Charuk Yaki Festival asida maru oina nupi singna lamjing lamtakpa plays sing utkani loinana nupi director singbo pukning thawgatpa oina festival asi pangthokpani haidi Assam na paikhatpa civic action program gi manung chana Imphal West ki Konthau Maning Youth Club da floodlight chama khusinakre Assam Rifles ki Paunhai Club ki maikaidagi numidang da maimambagi kudong sadba kaya mayoknari haibagi pau phangbadagi light ngasi khusinakibani Tharmadu ki saruk ama oina khulgi angang singna nat ki oiba jago isai kaya utki Imphal Jila ki manung chanba Loksangkhong Primary School amadi Loksangkhong ki khongda Loksangkhong Ningol Banwan 0.6 hodok laduna u thabagi thorum ama ngarang pangthokre Terumatu Social of MSAP Alumni Manipur amasung Divisional Forest Officer Central Forest Division na uzara thabagi taruk lagchuba thorum oina pangthokpani paugi marak thana atenba break amamuk Hema, thauba, kadai challoino? Thabagama chalubane, itaimabu SIR gi claim file tobikhrabo. O tawkhre, makha kaidorkani haibadudi khangdri. Claim file tokhraba matungda electoral registration officer haibadi ERO na claim khudimak amata sidaba leitana lokhalaga yengani taima. Oh, aduro claims and objection disposal per harise. Ado ERO na kokhalakani harisibu idm kijaibo. Mani taima, kari matuki ningai leite de taima. Makhoina kokhalaglavadi darkar tai haba document khudimak puraga chatpigadabane. Moina itaima gi claim ado yamna serious oina lauri haiba takpani ni taima. ERO na tarasu wa ama lekhai taba ngamdradi kamai tawba. Karigumba lekhai taba ngamdrabasu atai upai leiri. District election officer haibadi DC natragana chief electoral officer Manipur dasu appeal tawbagi khutongchaba adumak leiri. Ado itaima atopa samamnaba khangdaba yaurongsu helpline number 1950 da phone tawbiraga adum hangbiba yare. Yam nungaire nanga thengnadana ne aina samamnaramba mayamse loin he kokpire. Manipuri goina final electoral roll si September ki tang taruk ta phong lagani. Paujen jariba chief electoral officer Manipur. Akisbani Imphal dagi pau tabidi Gृह मंत्री अमित शाह नंगसी न्यू दिल्ली दा नुमित निनी सुबना साथागदबा मापन सुबा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस HSC हौदोखरे कॉन्फ्रेंस असि फिजिकल अमसुंग वर्चुअल ओइना टुवान टुवान बा मवोंगदा पांगथोकनी मिफम असिदा लेबाग असिगी टुवान टुवान बा सिक्योरिटी अमसुंग पुलिस फोर्स गी लापा ऑफिसर सानिपान हेनपना सरुक यारी
नुमित निनी सुपना साथगदबा मिफम असिदा लेबाक असिगी ओइना ngakselgi lamda thengnariba khudong sadaba singkhanagani loinana hauji oiriba lebak asigi ngakselgi lamda intelligence paramilitary amasung police sing amata oina thabak tawminabagi tangai phadaba kayagi matangdasu khananeinagani National Security Advisor Ajit Doval नुमित निनी की खोंगचट ngasi saina de thungkre Sri Doval की खोंगचट asigi manung chana lebak ani ki ngamkhai ga mari lenana pangthokadaba kunmanga suba special representative talks da charuk yagani Hayeng pangthokadoriba mifam asida saina ki mapan thauram mantri Yangwi amasung secretary advisor charuk yagani Pangmising unaba amada saina ki mapan thauram mantralai ki machin chatpa misak Linjiang na hai Luching ba ani na lebak ani ki ngamkhai ki matang yauna tongan ba hiram kaya da wari sanagani Mapan thauram mantri Dr. S. Jaishankar ngasi Kremlin da Russia ki Rashtrapati Vladimir Putin ga unakre Rashtrapati Putin ka unaba atuda Russia da leiba Bharat ki ambassador Vinay Kumar amasung ERS ki joint secretary Mayang Singh saruk yakhi Unaba atuda Bharat amasung Russia lebak ani ki marakta leinariba mari hena pakthok choktok hanba amasung mapangkal hengat hanaba wapang paya kanakhi Lujingpa ani na unaba atuda maru oina lalo litik seltunggi mateng pangnaba amasung awangba thaki mifam kaya pangthokpagi matangda kupna kanakhi Enforcement Directorate ki Lucknow Zonal Office ng ngasi Uttar Pradesh amasung Haryana ki mafam mapanda tihumbagi thabak chatakre Sachina ba input tax credit ITC pass tawbagi case ka mari lenana Prevention of Money Laundering Act ki makhada Muzaffarnagar Ghaziabad amasung Faridabad tihumbagi thabak sing adu chatakibani Enforcement Directorate na high case asi Zambudip Export and Import Limited ka mari lenabani Company asina namthak tawduna lupa koti mapan lakh humpuhumdoi rongi input tax credit logthok damba amisung lupa koti tara hinbagi tax credit pass soramba GST authority singna thengnare Punjab da Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin ki makhada kendra ki sentang makhada lupa koti samri humpu tara nipan lakh nipumanga changna yum lising tara tare chabaloi Senba sahi lisingani kunmati kunmanga da yum lising kuntha taru satet marphu tarani toy sanaba ayaba piki bagi manung da hauzik makhatana yum lising taramapan satet marphu tarani toy sari Punjab ki Rural Development amsung Panchayati Raj Mantri Tarun Preet Singh na hai tasengna lairab imung singda scheme aski kanaba soidana panganaba Rajya Sarkar na lepalitana honari National Zoological Park New Delhi da ngarang anirak suba tree walk at NZP amsung taramathoirak suba Saturday Bird Walk mai pakna pangthokre thorang atu hojik jathariba zoo asigi citizen science Immersive ki makhada biodiversity yokhatpagi matangda miyambu bab dahanaba khungjangi saruk ama oina pangthokpani hojik sanabagi pau Mangsatabam Premananda taki Tamenglong Jilla da Thasigi Kuntareta National Sports Day pangthokadori numidasi sangarba hockey sanaroi Major Dhyanchandgi gi mapung numita pangthokpani sei asigi September 18 dagi October 3 fauba Japan gi Aichi Nagoya da pangthokadoriba kunsuba Asian Games da saruk yagadaba Bharat ki sepak takraw team da yaugadaba Manipur gi sanarosing yaifamangol pibagi thoram ngasi Sai STC Khumalampak da pangthokre makhoi Haryana gi Sonipat da leba Sai NRC da ngasidagi mathang thagi Taramanga fauba pangthokadaba National Coaching Camp ta saruk yagani thoram maduda Sai STC Imphal gi Center in Charge Maibam Ramani Chanuna Han Center asida leiramba Games asida saruk yagadaba sanaroi nipan da su yaifamangol pikhi Nagaland gi Kohima da September 13 dagi 3 fauba chathagadaba anishuba Mr. Northeast India Bodybuilding amasung Physics Championship lisingani kuntaruk ta saruk yanaba Manipur gi team semnabagi trial selection lagliba August 13 da All Manipur Bodybuilders Association ambagi office ta pangthoklagani trial selection asi men's bodybuilding men's sports physics amasung women's model physics haina tongan bakang ahum thokna pangthokani haina ambagi cherol amana khanghali Bharat ki chahi taramapal da ngairiba chess ki grandmaster Pranesna Hungary da pangthokpa Kanisha Open lisingani kuntaruk ki champion oire championship asida mahangna thoidok hendokpa performance utpaga loinana group A gi title lokhibani tournament asigi mapal suba amasung final round da Pranesna Germany gi Petrovsky bu maithiba pikhibani Nolini Arubida pau amukana Security Force na tungan ba mafam singda thiumbagi thabak sathabada yamlaba khujukhulai kaya fagatle Senapati Jilla ki liangmai tapau amasung kuki tapau gi marakta ngasi ayu anganbada sakang daba singna yum khara mai tharamle
सेनापति जिला डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल एड स्कीम चटनब हौरगनी गृह मंत्री अमित शाह नंगसी न्यू दिल्ली दा नुमित निनी सुबना चथगदबा मापन सुबा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस हौदोखरे अमसुंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल नुमित निनी की खोंगचट ngasi चाइना दा थुंखरे पाउ लोइचरी